حبايبي بصوا، ده قرنبيط مسلوق. حبايبي عاملين ايه الاول؟ ازيكم؟ بصوا احنا وجبات سريعه سريعه خالص. صلوا على النبي الاول بس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا ايه دلوقتي؟ نعمل اكل كله سريع سريع. بصوا ده قرنبيط مسلوق، طبعا كلنا بنعرف نسلق القرنبيط. وده توب. هنا بقى التوب الكبير بيطلع بالمناسبات بس يا ولاد. بصوا دي لحمه معصجه عادي جدا، ماشي، معصجاها بالطريقه العاديه، وحاطه بقى ايه عليها عصير قوطه وعاملها كده. بصوا هنعمل ايه بقى. هنحط شويه كده تحت، ماشي، وهنرص القرنبيط فيها كده، او مش هنرص، ممكن نحطه كده اهو مره واحده اهو، ماشي. هنحطه كده. ده هحطه طاجن في الفرن يا بنات، ماشي اهو. وهحط عليه، بصوا اهو، سهل وبسيط وجميل جدا 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 اهو. وحبه رز بشعريه جنبيه. بصوا اهو، اما يطلع من الفرن هوريه لكم، ماشي يا حبايبي.